Da je sve više tužnih životnih priča, tomu svjedoči i 30-godišnja Marijana Jakšić iz Duboševice. Marijana je u prosincu protekle godine ostala udovica i samohrana majka koja brine o svoje 3 male djece od 4, 6 i 9 godina. Suprug joj je nedavno umro od galopirajućeg tumora na mozgu, a Marijana je na minimalcu pred otkazom. Iako je trenutno zaposlena, njezina primanja nisu dovoljna da pokrije sve svoje troškove, jer ima kredit koji je veći od plaće koju prima, pa nema ni za režije. U iznimno je teškoj situaciji i nužna je materijalna pomoć, jer nakon takve stresne situacije, gubitka supruga, svaki dan je borba za preživljavanje. Da li će računi biti plaćeni, hoće li moći da kupi sve što je njezinoj djeci potrebno, jer ne želi im uskratiti nešto što bi imali da im je otac živ. Marijani uskoro ističe ugovor o zaposlenju, te ne zna hoće li biti produžen i hoće li ostati bez posla. Evo, do nedavno ste bili, znači, sasvim normalna, sretna obitelj. I znači sve se promijenilo jednom danu, pa evo bi nam mogli, znači, kratko ispričati našim čitateljima što se to dogodilo. 4. na 25.8. Suprug je otišao raditi i srušio se. Imao je epileptične napade. Znači, i hitna ga odvezla, hitno na traumu smo išli. Na traumi su ga snimali glavu, ništa nije polomio, odnijeli su ga na neurologiju. Neurologije snimali su CT glave i s tim da nisu znali što je. On je više spavao nego bio budan. I onda se malo počeo dizati i oni su rekli da je to meningoencefalitis. Znači, ugodili komarca ili nešto tako. I prebacili ga na zarazno. Tamo je ležao 3 tjedna. Stisli su mu i kičmu, vadili ovu od moždane ovojnice. Vadili su van da vide isto i ustanovili su da je meningoencefalitis. Tamo je bio 3 tjedna. Nakon ta 3 tjedna pušten je kući kao zdrava osoba. I s tim se počeo da žaliti na glavobolje, da mu na lijevo oko ne vidi jedan kut dobro i da bi ga naša liječnica postala ponovno na zarazno. Tamo su rekli da je zdrav, ali da ide na očni. Na očnom su otkrili da ima nešto na desnoj strani. Tamo je ustanovljeno da ima tumor na mozgu. Hitno su mu radili MR i vidjelo se da je 6 cm tumor na mozgu. To je bilo 5.10. A 10.10. je operiran, s tim da je onda mu se desilo to da je počeo moticati mozak, zjenice su mu se raširile, oživljavali su ga jer su ga već bili izgubili poslije prve operacije. Da bi ga na drugu operaciju, tamo su mu otvorili glavu i tako su mu ostavili kostu skloniti otvoreno da mozak ima zraka i da te tumor raste da bi ostao duže živ. Na kraju su mu vratili taj dio kosti i pustili ga kući da će ići na onkologiju na liječenje. S tim da taj tumor raste 2 mm na dan. Je li zločudni tumor? Zločudni galopirajući tumor, glioblastom, tako se zove. Nakon suprugove smrti, znači vi ste se suočili sa nizom posljedica, krediti, problemi, samohrana majka, udovica, sa 3 male djece. Da. Kako i šta dalje? Kako isplaćivati? Jeste li zaposleni? Jesam zaposlena, sam za minimalac u jednoj trgovini. Od 3 djece, imam jedne 9 godina, 6 i 4 godine, znači curica od 9 je sad 3. razred, a moram pohvaliti od 1. razreda je odlična učenica u školi, s 5.0 prolazi, mali će na godinu u školu, nova curica od 9 godina na godinu prvu pričest i tako. Mama i tata su mi bolesni, ali su živi, rade, bave se poljoprivredom trenutno. Imam još 2 sestre, jedna je u Osijeku, ta nema djeca, jedna tu ima 2 djece. Smo prije mjesec dana uselili, prije što se suprug srušio, jer smo dobili građevinski materijal od države. I onda smo izidali, dok nismo sredili, eto i tamo prije što se srušio, uselili smo unutra. 7.12. je suprug sahranjen, a 8.12. je snijeg pao, a djeca obožavaju snijeg. I onda im je, kažu, sami su rekli, kaže, tata nam je poslao da se oni mogu grudvati i uživati u tome.